Ndagusuje nkwifurije kugira ibihe byiza. Billy Ruzima yatawe muri yombi. Billy Ruzima uri mu bahanzi bagezweho muri iyi minsi akavugwaho ubuhanga mu kuririmba yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kunywa no gutunda ibiyobyabwenge. Ni amakuru yahamijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry wavuze ko Ruzima yatawe muri yombi kuwa 15 Gushyingo 2025. Ati yego nibyo yatawe muri yombi kuwa 15 Gushyingo. Arakekwaho ibyaha byo kunywa no gutunda ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi. Amakuru yizewe igihe ifite nuko Billy Ruzima yatawe muri yombi afatiwe mu murenge wa Kimihurura akaba acumbikiwe kuri station ya RIB ya Kimihurura. Nubwo akurikiranweho ibyaha byo kunywa no gutunda ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi ndetse akaba yemera ko yanwaga urumogi kuva muri 2022, Billy Ruzima ni umwe mu bahanzi bafite izina rimaze kumenyekana mu muziki w'u Rwanda, by'umwihariko agakundirwa ijwi rye n'uburyo ari umuhanga mu kwandika. Mu minsi ishize yari yagiye kwiga mu Budage birangira atashye mu Rwanda nyuma y'imyaka itari mike ari gukurikirana amasomo aza no gukora igitaramo yaherewemo ikaze muri Nyakanga 2025. Uyu muhanzi wamaze gutabwa muri yombi azwi cyane mu ndirimbo nka Imana y'abakundana, Mu nda y'isi n'izindi zikomeye. Iki cyaha cyo gutunda no gucuruza ibiyobyabwenge gihanishwa igihano cy'igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 nk'uko biteganyijwe mu ngingo ya 11 y'itegeko nimero 69/2019 ryo kuwa 8 Ugushyingo 2019 rihindura itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uyu rero akaba yatawe muri yombi ndetse dosiye ye ikaba iri gutunganywa ngo atangire gukurikiranwa, by'umwihariko akaza nyine kuba abazwa uko byose byagenze. Reka nkubwire kandi ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugenzuzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti Rwanda FDA n'undi muturage ufite uruganda rukora inzoga bakekwaho ruswa. Itangazo RIB yanyujije kuri konti ya X kuwa 17 Ugushyingo 2025 ugaragaza ko umugenzuzi wa Rwanda FDA akurikiranyweho ibyaha bya ruswa no kumena ibanga ry'akazi. Umugore utunze uruganda nawe wafunzwe akekwaho ibyaha bya ruswa. RIB yavuze ko umukozi wa Rwanda FDA yagiye asaba akanahabwa ruswa y'amafaranga na nyiri uruganda Dusangire Production Limited rukora inzoga mu karere ka Bugesera kugira ngo asonerwe binyuranyije n'amategeko mu igenzura rikorwa n'ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti. Yashimangiye ko dosiye zabo zoherejwe mu bushinjacyaha mu gihe bo bafungiye kuri station ya RIB ya Nyarugenge n'iya Nyamata. Iti RIB iraburira abakora ibintu bitujuje ubuziranenge ko bakwiye kubihagarika kuko binyuranyije n'amategeko. RIB yibukije abakoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite ko ari kimwe mu bikorwa bihanwa n'amategeko bitihanganirwa na gato. Mu minsi mike ishize hafunzwe inganda enye zirimo Joyland Company Limited rwatunganyaga umutobe witwa Salama, NI&P Limited rukorera i Nyarugenge zafunzwe kubera gukora ibicuruzwa bitujuje ubuziranenge. Ngira ngo no ku munsi w'ejo nibwo hamenyekanye amakuru ko na zimwe mu nzoga abantu bakundaga ari benshi zitwa agasusuruko, izi nazo rero zikaba zaramaze kuba zikurwa ku isoko ndetse zikaba zaramenwe. Reka dusoze aya makuru nkubwire ko ibiciro by'inyama bikomeje gutumbagira. Izina imboneka rimwe igisobanuro cyaryo kiri kumvwa neza ubu ni imboneka rimwe kuko ubu udafite 7500 ni wakandagiza ikirenge muri busheri ngo ugiye gushaka aka kadahingwa.
yamvugo yuko iwacu turya inyama ku bunani ubu iri kumvikana neza. Turi kugana mu bihe by'iminsi mikuru y'impera z'umwaka muri 2025 no gutangira umwaka mushya wa 2026. Iminsi ikizere kuri bene aba kiba cyazamutse ko bashobora kubona agashingwa ryinyo. Impamvu yaya yose nuko iki gicuruzwa gihenze mu moko yose no kugera ku ndagara udafite ibihumbi 8 ni wabasha kwihahira ikiro cyazo. Mu mujyi wa Kigali iyo ugiye nko mu masoko ya Nyarugenge usanga ikiro cy'inyama z'inka ziroti ari 7500, mu gihe imvange ari 6500, inkoko y'inzungu ni 4000, inyarwanda ni 6500. Amafi ikiro cya tilapia ni 12,000, naho icya captain ni 13,000, ukundi inyama z'ihene ikiro ni 8,000. Mu isoko rya Kimironko hacururizwa ibikomoka ku matungo usanga inyama z'inka zivanze ikirari 6,200, naho cyangwa 6,500. Iroti yaho ni 7,500, inkoko y'inzungu ni 4,000, inyarwanda ni 6,500, tilapia ni 11,000, captain ni 12,000, ikiro cy'ihene ni 7,000, ikiro kwavu ni 5,500, naho ingurube ni 4,000. Indagara zizwe nk'indundi ikiro ni 20,000, zisanzwe ni 8,000, mu gihe ikiro cy'isambaza ari 16,000. Werekeje Inyabugogo ahazwi nko mu Nkundamahoro usanga inyama z'inka z'imvange ikiro ni 6,000, ikiro cya roti ni 7,500, inkoko z'inzungu ni 4,500, ikiro cy'amafi cya captain ni 12,000, icya tilapia ni 11,000, ikiro cy'inyama z'ihene ni 7,000, urukwavu ni 5,000, mu gihe ingurube ari 4,500. Mu yandi maguriro usanga inyama z'inka naho zihenze cyane kuko ariho imvange iri kugura 7,000, iroti ari 8,500 ndetse n'ibihumbi 9. Iyi ni inyandiko nakoresheje nifashishije ikinyamakuru Igihe. Ubwo rero nk'abantu mwe birakomeye cyane. Reka mbashimire cyane, hanyuma mbararikire kongera gukurikira andi makuru araza kubagezweho.